Iyam okay bani don malerwao and don peyu pan kupuran wasana balap isbao samoro soksara nan putrak pikania pop dabanna ibilmen perwan waun ki isolan den ko and don peyu bilmen waun ki laban mar o peti labanabakan nan waun kerela Pilmen wau kemeden dekan ko nan keniye ko nan alem ko o karusia mebania padra sabul matrai kautak and mensangan ranwet nan awan Protestant aw ari member wan luka kupur koros kala ko nan sabul matrai program and Protestant hour and mensangan ranwet Iban peruan watakan ketrai iragai iban pedrosangan bukan melkakakan iban peruan bagi ketrai iban ketrai kepada melkaka nampak epuki isak walu melkaka epuki isak walu irajuk dan tua ayat me peruan ayat me masani kumai peruan to kau amai kapungkalangan poegi I makupurma o sawan mademtok meparapat men Israel kan en perwan sawan mademtok meparapat sawan man kot samarokan en perwan sawan mademtok meparapat koros makan kau tak yang I en perwan sawan mademtok meparapat nanayawan ia lekuar yang kau katin syabangnya o katin kasarata kiala kau lo katin ye yang ya o isurkan masak mego tame aramas kap uyayangnya kau lo ye makatin kin katin sawasaya o ipan kilam tuan ai imunciti ka arban lotika memang yang liki kauno sang koborborki aramas memang yang liki kauno sang koborborki kaunen sanggakan iban berwan bagi kita eupana ni laulo iban berwan saja kalangan kau memang Ia magating sabon man ki kalangan limpak o mag. Ia makin kat wasa koros anso dragis. Sabon mar kubur kalangan o limpak makin inanen mulatak yang ki korusia arapal mumi aramasakan. Main sam separuan poson o kaporoporti. Tenir katin kuasanatir ranwet yang kak perlu dan wasan radio wet puyen kak sawasa o kalwa sabul mar kautak and mensangan ram main sam iperuan walian tikit koros dapat eupana dan kautak and mensangan ranwet renkatin kubura amanaman kit o sawasa artuman anak mensangan ranwet setumalan ki kapil bagi aso mau penir katin moita senkak euki yang kami at kau tekan mensangan ranwet ni kapil o kasata kanan mensam komkatin perneto sabul marngen sarawi enkak kawit at tumal kau tekan mensangan ranwet o sawasa kubrami o mamanaman ki mensam Bagi kubrawi makosa nanti ewe wanso o kubrawi betantin paita anso koros amensangan ranwet se pana o bagi kami yang katin sawasa o kamanata program wet o sengkak eupana ni kubrawi ni pung o med maisang kami katin kabayata kit koros o sawasa yang kit amanaman kit kubrawi niat panayupana nilaulokan niat panayupana nimelkakakan
o niat pan kolongan teromorong siapa yang masa dan kawit kan meban wiawit dan kau terbuat main sang ibaruan pagi kemudian kata insya sakit korus niat pan eu kepada siapa yang masa kan dan kawit dan main sangan ram o ibil baruan pagi kemudian kata niangkit niat pan eu pada ni siapa yang lolo masa ni sabat nukat nandam malamwi mesarawi wemi and paika kuburomi and wiawi samba tuwe trananda katki doranwat at tumal kau le dapat sangkit tiba tuwe trakit makin lawa ta koros na uyati ki enter kalwan ki drain bakat yang naukan an nakit ki sang disuatkan wemi tramwe o wiuya o wa Koko natin. Ibilkan perang beruan bagi kejadian kak perang iubana ni sabun matrai wasan kawai tadiran kasama oi men beruan bagi kejadian iubana sangan bukan Aisyah iralau dimaisak sidu Aisyah iralau dimaisak sidu iratuk eu lel tua Aisyah iralau dimaisak sidu iratuk eu lel iratuk wano Ariat memasani aramasakan absaban paruan is mepan kamelele tamat dai kateteir is mepan kap marain kila tetok en nilduman kauno ni iraiwat ye kubron kauno sabal manatu en kaita rasa kisim tuka kis me kalawakan wasatanan puen mataka sotro wow telingan me mire me ketrail kak dengan ki o inangi kila sotro megut mau mia ni palwar meban karayang attainment kayang inda ketrail mamalki o sobe sangar sotro men kila olen logolok man me ala saman mata kors Sotra aman niya memen kila. Ketrail kin posasa polikamatra sotra mani mer. Atrail tungan logolongkan me logolongi. Atrail mata me trau kila. Niyan sawo ketrail mata me kot me katki yang logolokot. Apso tiba trail kan me depan kita. O atrail miuya suatkan me wawakiki lokolokot kamawi ketraila lupan olakan ni paluar kaum sak ketraila ketrail koros rasanger sip kai me salongala aman ketrail kin wawai nan isen ap kaulo kacin kuburki kalau kapan tiga trail kan kalau me ketrail koros konangan ye sabun matrai iran kataban kan net o iban perluan til toki sakar kita ketrail dan tileu eu pada nan low o iban til perluan sansa trail kapaka kalangan kau main sam kan ranwat sebel tualan ke kapeng bagi kupromi mesan salang kita
nanirairan marain parotong sambau. Tumalan ki kabin bagi atiang tumalan ki kisah sabol marai sabol mamerosa. Ni atiang tumalan ki asingakan mau, sebeliang tumalan ki rosa dan palwa. Sebeliang tumalan ki kisah sabol mau yerbit. Ni atiang tumalan ki marain dekapkan mata-mata. Main sam setumalan ke kabin mensangan ranwat pergian semua penir katin kosaneti siapa keupana dan kau tekan mensangan ranwat dan radio. Ar main sam kom katin kubra koros me yang korkorome program dan radio mensangan ranwat ai perwan pagi sabol mar ben sarawi engkak kawai tit koros en sewasagan kit kubrami. O katete yang kit sabol mamulintok makam katkitor o kamanaman kit sabol mamumasan kan matansan sa engkak kawai at sumal mata-mataw engkak kawai at sumal uyuyakan pagkitama sa bangkin perelki engkak waktak yang kukurami. Armay sam kung katin sawasa amanaman kit dan kau tekan ranwat pagkisyan kak ewang kom ni ngen o men may sangan ranwat ni at iwala nan kau tekwat asabil men paruan kaki sapol mar ng sarawi en kak kaway to sawasa at tumal panay-naikan may tumalan kikabinsalan. Beda diraikan mekin berbatulan manuni, pagkisang ni kabinsalit kan bercumalan ki. Piltuan saya iraikan mepilkin berbatu nanarai cumal wasang kausam kan, pagkipil kabinsalit bercumalan ki. Arumay sang ibaruan pagi, sabal mar ben sarawi engkak sair arai cumal mengyong kan, sair arai cumal nanganan. O katkiyang sabol mong sawas o ngaray tumalananakan. Pwagi ang sautoto merabantin toto. Ang sautoto may raibantin kalagalag. Ang sautoto may raibantin sangat. O ang sautoto iraibantin toto kila. Tame iray surgak pain awaliyang pain iray. Pwagi rabantin awiyawi o babasan panay-naikan doktor kan, nurse kan, puirai dan kak sewasa pinarain arai tumalana. Main sam komkatin sewasa, pureter tumalan ki pekasa, arai kak koborobor kin komi, mehan sew koros kompan katin ye yang rai, o sewasa kin rai kuburam. Main sam sebil men paruan pagi, sabol mararbit, en piliang rai doktor kan, nurse kan. Kambio kan, o panay kan makosanti puan kinapapa di siumabukat. Separuan pagi sabol mar ng sarawi, engkak kakayaki iray doktor kan o nurse kan, puweki anan en puweki o koyak, engkak pilata samay sawas kan niya, engkak sawasa di siumabukat. Piltuwa ka kambio kan o panay kan nabilkin sawas-sawas. Printer pangagita ray cuman sawas om panay cuman ki kabinsalan. Aran ka cuman ki pukokat o wiuya pukokat ni kapil pagyanan en suma bukat naragin sawas-sawas. Aran sa kongkatin sawas panay kan korus o kit korus. Sebilmen pagi kami yang katin sawasa iraikan me ansawat perbatunan kalabus. Pagi sang ni arai cuman Pilipin. Wala ta penirai saniti sang rail arai cuman salata engkak perbatuan panai. Perbatuan kam pagpaparaikan. Pagi Pilipin bukat ada ta arai saliti o perbatunan kalabus. Ai me pilparuan pagi. Sabol mar ng sarawi engkak sair aray tumal mengyong kan, sair aray tumal namala. Puiray engkak tumaling ki anso mawan kasakasawi pe iray, purengkak padukila tamaru yata o waliyaka pala
o pagi sabol mga sawas o kawit o maray. Piltuan sa iray silagakan at pinapapa di ramas bukat. Ren bilgak yang tumalengki koyok dan kak sawas o apa-apa di ramas bukat. Te ser bukat. Te iray kan berbadu dan kalapus. Kalangan yang kau mengansang pergi beruang kamera dan sabol mar sawas miyaya ram ramas bukat. Ai beruang pergi. Sabol memekawai o pilipit. O miralkan napilkin parala. O wiwiya sawas en kalo o aramas bukat. Teiralkan naparparunan kalabu. Korengkak yang aleti mele den sabol mamuromamaw en kamaw. Arimain sang kongkarin sawas it koros. Pagkisen kak sawas pena o apali iray aramas bukat. May sangan ranwat sebilmen kurang tagi. Sakar kita kamu yang katrin sawasa kawai diraikan ngepenir katrin kosaneti enka kawapali ki sabol mamiara masana arcumal sobai tiga nan marki ikan isonan genda diraikan ngepenir katrin kosaneti enka kawapali sabol mamimumut sokan o silaga diraikan ngekambil katrin kosaneti Israel ka apali talian government ka Israel na apali government in FSM government in Bombay State o ewe government kan and way and Bombay main san aramas pukat tekala pukat metenir kasin kosaneti o pilata and ka kuya walia kami nan umotso nan government o nan way nan kanay ay baruan kaki sakar kita kuburamay dan kak miya dan kak autaw nan kubura naman ray ewe kala pagi sabol maray kosantikan taban miyawi yang kitaramas en kin kak tar o en kin kak pu o rup pampe Israel en ter kin miyaw armay sam kom nakachin mami na koris sabol mamakasan din natin paita anso koris o mensangan ranwat sa tumalan ki kape pagi anso mga painir kasin kosaneti siyan kak eukana ni kautak mensangan ranwat kalangan kau memensang sa karatakan niya todo nan ewe nong yung kan niyang korkorongan radio program and mensangan ranwat ikaruan kagimay sang kongyan kasin sabon man kita sakaratap koros na niya o katkiya mapal o kasanatiya mansaw na kongkan kasin apali ananakan na niya kaya namanakan ki bayang korkorong program and mensangan ranwat kalangan ng kawimay sang pwede kubrami na inanan kag mulatak omti ay karati mensangan ranwat o sakar kita nakat o kaki lumara na at kaon at siyong pamawag Jesus Christ. Karuan perang sakar kita train put eukana dan sabun matay pasan kawi and puksarawi nan zaman ranwat aban berdosan nan bukan rongamawan du iralaw isap tuaw iratutut del isap rongamawan du iralaw isap tuaw iratutut del isap o iban karuan walian try koros o wat du iralaw isap tuaw iratutut del isap yat me nasani
Jesus ari katlong o katkat kola nan kani mansero. All kapapaman niya wasa. Ata Zacchaeus, melabalak renson rektaksisku. Eyang songosong en kilangki masa Jesus. Puegi pelwar motomot, yei me sotaka puegi tokono. Iya recamanata mon tokono, tautan min tuga pot, me mi luman wasa me Jesus pan katin ketia. Ni Jesus katin lel wasa, masan kalata, niada Zacchaeus nan tuga. Masanila. Zacchaeus tau tito mata, peranwat iban pas rem ni imo. Zacchaeus ari pitipitra tau tisam nan tuga o kasomolong Jesus nan imo niya perenda aramas korus meyang kilamet raya sapiata depanet ki ninda. Olmanat yang petolong nan iman aramas tipanang. Zacchaeus ari buta mon togon mon silang en kauno o perawana. Mai kau wangi buat ikan kisah-kisah me semua makan apa dia naik kapakan. Aman mia aman me pitiasa mekut ikan kopungong ni wayo me lausan tak pai. Jesus kati sabar masan. Ranut kamau medelongan ni imut buat pilnain apram aramasman. Pilnain aramas kato rapagi o kamau rela nasamat salomalakan. Hari wasan kawit dan sapul matrai kau takan mensangan ranwat mesansel sangan rumamawan du iralau isap tuho. O ikan perluan bagi kerajaan kap kebana oralap yo memasani kalula o walia kawan. Kalula o walia kawan. Sansal nan sabul matrai wasan watawat me korus mebilkin kubur ki yang utian Christ memelen utan kan yang utian o kabalagan me irai bankin cumalen ki sabul man ki irai bankin tulikiti mentakila poki arai bankin menyan utian Christ. Ari yei ne sansal nan sabul matrai wasan watawat. Kapal kay bil sansal nintuan na tayo mga Zacchaeus. Iyo may nilin sansal. Uya olaman na paluara tutu. Paluar motomo. O bil nan sabul matray wasan watawat o kawait kan. Tayo bil ban tiarata me. Zacchaeus niya uya olaman me. Uya labalaben sa rektaksis. Israel chon kani min sergokan nelen men Israel kan Israel surukin pako resurukin perenti o resurukin ben men yang sawasa ari kapal bukat me Zacchaeus tumalan ki nianso me nan chia man ka tein kilangi atuan mas Jesus Christ arya poekia utan men yang utial dengan perluan Christ pulikiti kapal buat pulik ut cangalatra teparolatra tautan nan tubayu wasame Jesus pan kottoyu ari Zacchaeus uya momon makutut momon mendagila labalapa pulikiti syarre pulik enka uyala momon siri o parola tauta nan tuba po emen yang utia emen patrowan Christ ari kapal me Zacchaeus tumalan ki niya uya paluara motomot tetu o aramasakan na sudah men sawasa peini pulikiti syare pulikiti dirap-rap me tumalan ki pautan emen patrowan Jesus Christ niya kubrata and pain kasla niyan Zacchaeus tumalim epil kasala yang ketrail me wasa korus me Christ pankin katlaya ekin
Mangai ruchungata ngong kan koros na pankin luke en kat larere. Aime pilbuya wiyang niaso me sapies pil keren kita pergi Christ luke yang en kotor en katla tepe katla ni an sapies tumalimo sapies pil tumalen kita keren o kape pergi Christ te kubrata en katla ni atumali o pil koros me bilgin raka ki te pil meliam utia Christ en pil sansalang Christ me kauna pil mangi ya rangan na Christ yei me pil sansal pergi ni sakia sa songan te raka ki o utia Christ Esoda bil perwan me Christ mangi risi Christ katla o pein dukayang peni nian sabias tumaliu o nasaniyang sabias neban katla nian tumalimo poiran ka hepan nan sabol madrai wasan kawai pil kasaleta me Christ pil Dukayang sagias irangkap katla niya tumalimo. Otame sises katrin masa niyang sagias matang daw dito. Pwai irano netan katla niyan sagias tumalimo. Ari, Kajay koros makauno kin lugluke, kauno kin men masa niyang kauno kin men ewang audan kajay koros paranane kajay tauti tosam wasakan na kajay katkatia te parpatuya wasame ileila kumagkajay surupan kak tauti to te magkajay surupan tauti akjay pan surukap pasamo Christ ni Toto tuwela dame sakies biya sakies pitipitra tauti tosam nanjugo o pasamolo Christ niya tumalimo ni Pepol. Ama sabiye surban kap tauti to sang kuntugo aban surga pasamo Christ. Poti aban perbatutan dan juga wasabis meileida. Pilkan tu aja mana trai. Makukura trai ban perbatu wasa meileida. Surban men karakara kala o surban men tauti to sang. Karakara ti to sang wasa makatrai katkatia perbatuya audan kedai bilpan surga pasamo yang Christ nan sabun matrai no nan sabun matrai Yesus sabun matrai wasan kawai kasalaya kedai nitete mau sagies kalula o sagies ebel walia kawan ari kaiten wiu mau kan sagies perwan miata nakareyang Pumula mo Christ, pumula mo ko. Pergi kalangan en kauno, o sabon men kauno kubur kalangan nauni. Aime alata ekat buya mekot mema. Ekat kulikiti insene, ekat buya mekot meban. Kasaleta waktu klan atuman lamana. Tama chansalam trai nan sabon matrai. Wasan kawai pein sabies peroda mon kauno o katete yang kauno me ala bina kai aban perwana Israel me sama makan esola ban pein rorok kana te pein kolokol kapaikan me etumalen ki on peini ekosene dier me aban nekala abali yana kai on Israel me sama apileu epil perwan tame namia aramas me perwan sab mehot ni syapung aban bil kobreyam aramaso te is me perwan sab mehot ni syapung dipsukan te moni kan dampak baik kausa ari irariawat kasalayam Israel men katete me sabies kolula me
Sagies walia kapta. Poiki atungon lamana o atungon mokitkan waktakna. Bawa akin rorok pana akin piti aramas o akin bilmen kuliasan aramas tipso temoni ni show. Atame san salam betrail dan sabul betrail wasan wadawat kasalaya betrail ramwat na. Sagies wakitala atungon lamana. Siang ni mokit o patro me kasale yang kau no ni arakat kat. Apel salam train dan sabul matrail wasan watawat me. Sagies piluyala wolaman min senama. Pueki kau no masani me ranwat komaur lelanger nan imut. Lelanger aramas me patro nan imut. Ari sani sabul man kau no masan. Ebanka kadete yang betrail me sagies ni senama. Sagies tualan kier pebol, porque kau masani me, kau niya yerde. Arisani pebol me, isenama me sagies tualan ki. Kejar kager kawewe me sagies, mayau tasamer ban kanau terganti. Sagies solar ban pei pugogi, ria banti me wiatarkan. Sagies yang tualen ki kakai and know it. O kakai and know me ban good, know peribet, know muridnya. Ari koros me ban yang tualen ki kopor me irai kalular o walia kapala. Irai ban tualen ki kopor me irai ban tualen ki kakai, betul. Insyaallah nan no o irai pintanian tumalan ki kopor and no so ne ina Christ masani yang irai ko yang utia rano me ranwat komor le danga im na sabies tumalan wasa nakau kat porque wasa nakau kat ya betul o no o insyaallah utan ke dia wasa. Kau sabla nan sabun matrai wasan kawai ya kasale taman. Kau no kasto, nain aramas kasto, poin rabagi besar manarkan, poin railen kakian, cuma len kino. Kau no dia kasto sambawat syukur kosong. Kau no niya katto sambawat salomana. Sambawat sudah raparabagi sawas tekawai sangren kau. Koros pain uyuya pain rai. Ketrail saloma sanger ukuran kau. Ai kalangan kau no me sansal nan sabul matrai wasan kawai tension silu wai sapono. Eme nasani. Porque kau no agak le samba, agak itu sabun mayeros. Pememan posun o kamelele, irailen ter salomana, irailen yang anak no o merso. Ai sabun matrai wasan kawai dan sangan ranut net. Ibaruan kamelele me sabun man kau no, masan bukat pangkat kawai data kuburatrai sabun matrai orala. Memasani kolula o walia kapal. Kau no kasi luke amanaman Ketrail lengkap truk sabali tau sabali kuburatai. Kueki maanane ketrail lengkap kolula o walia kapala. Akau no kasi luke ketrail rano. Ketrail lengkap kalmangi bau temakitkan sakies katete yang ketrail rano. Etetan sabies tualan tiapan ni arab ki Christ nanti yang kalue. Etetan Christ katto welkap sawasa ketraikan salamanar akau no sabulman di kubur kalangan mana ketrai ne lugu ketrai dan kap kuligi pen ketrai
o puroto kan pura o tayden kakian tumalen kilma Ariyain ni aralap ni ka walian kiti sa pagmatay momotsokan and miniminin Christ na tulbe o walian ki chorus o kapil biyang kubo chorus e yeyang sa pagmatay program and Protestant hour. Iban beruan bagi dan kain sagala sabun matrain kau tekan main samuranwat ni lauda kalangan atau kaum Jesus Christ o limtok labalap and kot sama tray o kamalimin and ngin sarau and yeyang kumail koros sammet kola